she a ghost killer. Drown his body in the river, gold black figure. Black mask with the realer, don't pull the trigger. Money bigger, only time that is when I drop a bag to pick her. And now he wanna walk out, nice glove, ayy. She says she wanna stay, so she gave me satisfaction. That pussy talk, then I'm throwing bullets for your cabbies. Ruger got a flash, too laggy. Say he wanna fuck with us, please don't fuck with us. A black mask just in case we fuck it up. She suck it up. We shut him up, I'm at your crib, knock down your door, bitch. I think your luck is up, cause she a ghost killer. My Rage, hráme competitive My Rage. Vieš, ako sa povie Mirage po anglicky? My Rage. Je to predsa My To sme v Rage. Žiline, nie? To ideme do Žilina trip. Žilina trip. Kigo, stoj. Ohodnoť. Prečo si dal sticker tam, kde ho nevidíš polku času, pokiaľ neinspektuješ? Protože kdybych hrál nahoru, tak to vypadá strašně hnusně. Dostávaj punishment. Ja moja makáčku radšej nič hovoriť nejdem. Bacha je tady, jo. Mohl bys mi třeba jako pomoct, ne? Na short, pušuje. Dobre, to nikto nevidel. Ten je strašne ľavý. Ideme si dať nejaké fragy, nie takto zo začiatku hry. Oh shit. Here we go again. Jasne. Neplod, please. One. Oh, 2 AVPs at least. Jak vyjdem do... Door. Bon! Jak mám ísť von? Jak mám ísť von? Out window. Short. Si recoil spray control loval. Čo? Hej, áno, to bola veta. To bola veta, zdroj, musíš mi veriť. To som dojebal trochu. Ale ten na píču to vypo na téčkách, to je pen Ja som sa nebal. To nikto ti ty API nedrží. Nemám náboje. Last. Boha Krist, ja som nemal náboje. Bro, don't go scout, it's useless. Dokonce si může koupit AKčka, stejně se to koupí. Poviem vám tak, Okay, ja smoknem one Don't schody aj fucking say anything. ešte jeden A. Jeden backside. One more. Backside. One more. Ale bullshit. Juro mi volá, ale chodory ti nemám čas teraz. Juriny. Á, ninja. Jen na short. Nevidím. On taký, že dobrý deň, prepáčte, neviem, kto ste. Huha. Hovorím mu, to som ja, Jurko. Hoď. Dobrý smoke. On is under, careful, go short. Short. Aha, backside. A tak na pedáti. Util nejaký dáva. Konečne. Ježišimaria. Kamo, reálně kup si radši třeba anti-eco si kop nějaký. Mne je s diglom dobré. Pozor na under. Typek backall zapol. Čau. Jo, aha, to seš ty ještě. Čau. No, Ching mid, wait. dobre, nejak som ho eventually zabil. Je niekde close. Short. On už není. Short. Ty kokos. Alex zbraň. Ja mám lagy. Kamo. Dobrý. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. Konektor. To čo robí? Jasné. Real. On sa proste začal točiť. Nechťte ma, nechcem Ne, on si netočí, on Ale šel ja to nechám Sunny dohrať. Rage. Prosím, ale však som mu dal tak 60 hitov. Počúvaj ma. Ja som dal sprava, zľava, zľava hit. Já jsem tě zajebal, protože jsem po něm střílel, no. To nemá smysl na něho. Ja mu reportujem celý profil. Reportnúť som mu síce mohol celý profil, ale ako môžete vidieť, nič sa nestalo. Hneď ako videl, že má nejaký zlý trust faktor, tak si všetky svoje veci dal na ďalší účet a tie veci, čo tu mal, už tu nie sú. Vymazal si zlé komentáre a pokračuje ďalej, boh vie na akom účte. Ale poďme späť k videu, nech vidíte, čo je to za človek. Tu, dámy a páni, začal full rage. Jasné.
Ale on sa to proste nebojí vybehnúť, to nie ako vy ste proste zlí. Pravda vlastne, ja som zabudol, že... Bull flash nevadí nič. Dobre, idem si pozrieť okamžite. Mal by ísť pro. Aha. Mě zajímá, co mi tady to dal za prefer, to byl strašně divný pohled ode mě. S takovým lehčím aimbotem. Oh! Sa mu to loklo na jeho teammatea. Ani se nastavuje? Hej, tu už sa nastavuje, to vidíš. Vidíš, jak mu to auto vyhopuje? To je legit, no, tohleto, to je legit. Takže se točí on. Jo. Vedelo Kikovi, ani reči nemusíme hodiť. Milujem. Že by veľmi dobré, chlapci. Tam nie je sviteco. Kamo, však to je Fum 2.0, nevíš, aký by ho dáva? No poď, pikni ho, poď. Poď zlatý. Čo ti šíje? On je prostě dobrý, víš co. Tak on vlastně se on se týpek disconnectnul po tom, co já jsem někdo... Hejc, no. Hezký. To ide, chlapci. Tu. Hele, tak tady je dobrý B-hop chain. Čo? To ja som ani nevedel. Ne, ani ne. Pozri. A bum. Čo? Žaltoč všetci, Alex, Dominik, David a Christian si môže každý z nich povedať, že je pán. Na CSGO sme dobrý tým, no nič sa s tým nechválim, pretože všetci si dobre vedia, že dostanú do mena, keď niekto hrozí náš plán. Tak sa o to postarám, je neviem kto a čo si zač. No ja som s chalami veľký nakladač, ešte raz ja, Alex, Niko, David a Dominik na mne zobsuje už nikdy nik. A Dominik na mne rozkazuje už nika, keď to skúsiš, bude len veľký krik. Veľký krik. Nasraz. Žaltoč všetci, Alex, Dominik, David a Christian si môže každý z nich povedať, že je pán. Na CSGO sme dobrý tým, no nič sa s tým nechválim, pretože všetci si dobre vedia, že dostanú do mena, keď niekto hrozí náš plán. Tak sa o to postarám, je neviem kto a čo si zač. No ja som s chalami veľký nakladač, ešte raz ja, Alex, Niko, David a Dominik na mne zobsuje už nikdy nik.
A Dominik nám nerozkazuje už nikdy.